twongeye kubasuhuza nanone aho muhereye hose mu nce z'isi zigiye zitandukanye, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari muri Amerika, Uganda, abari Congo, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abarundi, abanyamulenge, abanyarwanda, tubaye ikaze kuri Bagabo Official Andrew. Mwisange aha nk'uko twabivuze, tugiye kuzoza tuhacisha amasomo ajanye no kwiga gucuranga style yo guhimbaza Imana mu kinyamulenge, style y'ikinyamulenge yo guhimbaza Imana, sebeni, ibisirimba n'izindi njana zigiye zitandukanye, ndetse n'ibitaramo n'ibiganiro. Kandi ndabizi ko ukunda piano azisanga, ukunda ibiganiro azisanga, ukunda ibitaramo byo kuririmba azisanga, kuko ndatekereza ko byose bizaca. Reka rero dufate uyu mwanya twege kano gasebeni dutangiye ducuranga. Ndagira ngo ngushishikarize, niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel Bagabo Andrew Official utarakora subscribe, kora subscribe, ufungura inzogera, kuko twabivuze usije kugira ngo amasomo tuzoza dukora abagereho neza ku gihe. Jewe muri kumwe nitwa Mbangutse, ni nk'ibisanzwe. Reka twige sasa. Aka ni agasebeni ushobora gucuranga igihe uri mu gucuranga mu ikanisa, abantu bari mu gusimbuka babyina muri sebeni. Hari abantu bazagira ikibazo cyo kuba babura icyo bacuranga mu gihe abaririmbyi bari mu gusimbuka bataririmba, none ukabura ibyo ucuranga mu ntoki. Rero ndimo ndagira gutya. Dusoreza ahangaha, aho bitagaragara muzatwandikire muri komenti dusubiremo, ariko ndatekereza ko twagiye dukuramo biti tugakora twitonze, tugakora neza, ariko bitavuze ko nawe utabibonye utatwandikira. Ku isomo ry'ubutaha tukazangira tugasubiramo, aho hatagaragaye neza tukagasubiramo, nawe ukisanga. Murakoze cyane, turabakunda. Niba utarakora subscribe ukunda ibi bintu byacu dukora, yikore. Imana iraguheza umugisha. Murakoze cyane.